mema wache baby awo biara ebia na woni Ghana memo ha ana baby awo na de asa memo adwo e ma akwaba e de ba Adom TV jumedi ato ne din Nkuranhyensem so edi am yeso ani ni tekotego muyiri sha ho ye ma kire se suban bi wo ho ani ne ye bi wo ho a ene si ye edi akwan baako you always assume the worst abribia no bibi ni a me ye me ye nko ye me ko kan e be sen very often you pass judgments about yourself and about others abane se ko e bibi no won hya hye ponko ye o si ade a me ko ye me ko na anye ye be sere me ko na anye ye a meni begu ase me ko na anye ye a ade na si kwan sa obepesua hunu ene suban betibi da ayo a ebeye asise odi ehu na aka wo na anu bi kura de abrante bi oso opeyire o sha baba na baba no so emuna nanim se na baba na nya se wa emuna na nanim tie oso mi ko kasa me penu yo obeye me ampani ampa wanti me anka nchira baba no baba no ko rem kakra na abrante bi frɛ no na abrante ne di ko no ne so se se ga no se de afri wonsa ekɔ se bibi ba wadwen pono so ne ade papa nko ano don't think there's an easy way out of anything you want to do. Stop and think hard about what you can do to make it work. Ade bi anyi wa emre awasase so. Ade bi anyi wa emre edemanipa. Na mo munya suahunu nya kudro ni subampa obeyo. Hwe if you think things can get cheap for you to do, nothing can be cheap. Cheap things can cost you. Ade be afubia no obenya mane. Enti ko bibia emohu. Memmo ho sobo. Memmo obi ane se dabi nyakudro na pesuahunu na kase ade wi metimi ayo emana ayeye. Most people are stuck in their past because of a past experience. Ebi akoye bi na anya yiye enti eba yo say we eneso biom ukoya anya yiye no usua bibi firi mu ukoya anya yiye no ahifa na osinto efire baaye ukoya anya yiye no de na anko yiye fa yasua hunu na sanfa ye biom. Most of us have a negative mindset. We think the worst will happen to us if we try. Bibre na bibia me kosom me de me frantomago me de ekoda me 90 mi na chese sansem na aka kire ho ena wabrabo aka de aka onua nia obi atimi ayo no uso betimi aye baby obi afura koduro no uso betimi afura kodu nia obi ayo no kra ba ya broso na emum ebehia se won kansem a eya baguro o wadwen proso so benya koduro na wapesua hunu ene nyansa na wakanya ho na wakase nia obi ayo akoduro no metimi aya aboatra me de mentra ho da bia ma obi nkoye emfra ma mmem nkodi mesuso metimi aye bi na very often your own words, your own ideas and intentions become bad habits that block your progress. Think right, think positive, act right, think about what you can do to make your life better and to make the life of others better. Think about what you can do to add value to you. Think about enhancing your knowledge and increasing your understanding of things, and do what you can do in the best way you can. Dwene se obetimi aye bibi pe adisuade gu wadwen proso na pentriase efa de awosua no efa ne nyansa na efe ode ekoto na bompaye na fansa so bibim na ye attempt mpo na ye mpo na anye yi a wona wo ye a na anye yi a na wasua de afiri mu na akoso aye men kada se me ko ye enye yi me ko kan emfa yi je se wa ko kan wonim se woni suban ya de kan te pesuban ya de kan na pesuban ya de yo penyansan ya de kan na penyansan ya de yo na wo somu a ebeyi onyame nkan ho aha ena meja wo
meda sound osmosis ɛna camera ima ɛna empo MCR ɛna me production team Randolph Priscilla ɛna Ejawabek ase wo a wonya amrehwe me no onyame enhyirawo aha na meja wo na me nya fide ni mfiri ha badwam adwumade na bekoso enti no me do onyame ejawo